Tala Fou o tala mai Ausetalia de Radio Samoa. O le wheauta ua watu ina le pāremia o Ausetalia i sui o rana vaenga whauwhai e le leiba i le lātou rua i whonotanga de vāsa nei, wa ia tā ua ia ono sai, a wale pore vale, ma ia awane i wha moe whaia umai le malo mea umai le teimia tasi mō lātou. E moni e le i lewa o na tūre mai i le foe o le atunu, ana whamanino e Albanese, e tā ua le i loa le se senga o se whainga malo fau, ma se whainga malo ua umi. O le whonutanga le reipa ua tala no ai mata upu ese sa amata mea i le teutupe o Jim Chalmers ma whapatai ai fwoi le lango i dana fwoi mata whaioi ma ia tā ua e nau fwoi e whaatala no mata upu tā ua moreanga i ruma o le vaenga whaupu whai. E fitu suru ona tausanga se tamama tua wa ripotia na whana e le tangata ina ua ia tari atu le tuitu i ane o le tangata i rona whaitutoa i mere pone. O le whaalamlawe na tupu le whale o tamama tua i Canterbury Road i Middle Park lata i le o ngā tonu po le 5 kilomita i le tui sautere a ai lata le balu le pōna pō. Nā whai nai se vai ngono na tino ma awi nā tuai le wharamai mō tongu whitinga a le tangata na whanaina le tamama tua o se ari i whai mai na sora ese mai le no whanga lea ma muri wa ia o aluanga i Albert Park Lane. O lo ta ua e le wha ngā soro suenga i le te minei, mo le wha mautuina pe yeise so tanga o le na wha tinoina le oswhainga ma le tamama tua e pei o na ta ua. Wa una ia tangata Ausetalia o lo whai malanga ia tunu i fafo, ia whai atu i pui o le misela, o na ua wha mawina e lua cases o le misela o mai i le tunu o mai Bali. O le New South Wales Health no lātou tuwina mai le whautuanga i le so ma whaeroa ai o se lii na toe fo mai Jakarta na ia Asia Queensland ma Victoria a oa a fia le misela le masina taruai na afu ai whautuanga i whatatau le misela. E le taatele le misela i Ausetalia peitai e taatele le tele o vaenga le lulangi au fia manisi o no fuanga taatele i tangata Ausetalia e peo Indonesia o Initia, le atu Filipino, Pakistan ma Thailand. O isi whai tuaro o mata i tūfo i e tere aire la matianga o le misela e au fia i le Middle East, Afrika, vaenga o Europa ma le UK. O le whautuanga le soifua mararoina i tangata uma e onga le misela pe a fia i le tangata ma e whaingo fia fo i ona pepesi. Ua ngai pharmacist po o Tala Fou a community i mga ala e whaelo ailo lātou te te i le fōwhanga le malo e whaalau loa le whainga whaavae e ono se furuaso o le whaamatu watu o Tala Fou o se tasi o whainga whaavae au tū i lalo le tala whaatatau o le tupe le nei tausanga. O le whainga leo le amawhai ai e tangata Ausetalia o na piki a rātou oka e o atu i le rua masina le umi e whaonga ai amatatu le aso momo se tema ma whaititi ai le tau au whaititongi o whala au ma vaila au a ngase. O se whainga ua manatu le malo o le leitele mō tangata pei tai whai mai le au Tala Fou po pharmacist o le a amata nei ono lātou whaia ni tatongi o lātou au nanga sa masani o na whaia fua ina ia maua se tupe mō lātou e kawa i le vai ngā tupe o le a lusi le fuafuanga e pei o na whaata o tomai e le malo. O se mata upu ua whaedo ai se finangana o le suita itai o le Liberal, Susan Lee, e whaapea o se whae unga mo whaia le malo e le leitele e ao lava ona toe lauri liu. Ma le tala mani muli, whetau wa ina maida siria ma le a whatane le mamafa o le whala au whasaino le cocaine na ave ane e whaanana e ni eri se tōtolu i Western Australia po Ausetalia i se sifo whaonga ai se waa. Whaedoa le Australian Federal Police o le tōtoru lea no rātou whaatawina se waa ia koleti ai le uta tele leo a whiwhi o cocaine na ave ane se waa matua i ngā taifale le stete. Whai mai na maua o na walongo e se tasi leo e whaatatau i se waa o loo masalomia i le whaetu lea na ngā ia ne iai. Na maua i fo i leo ma se waa o taavale se lua ma le pea ma le tolu spulu afe o tupe. O i rātou o Moria, Fast Food River, tolu spulu lua, ma le lua spulu river tausanga le mātutua, ma ua fuafua e tutu ra i le whaamsinonga i Perth i le Masina Fou. A o tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei aso whareile, ia manuia tere le whae ungo le vai aso wha soifua ia.